Фестиваль конкурса татарского искусства «Көзгі иртыш мұңнары». Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қаламыздың құрметті қонақтары 26-шы халықаралық татар өнері фестиваліне қош келдіңіздер. 2000 елда аваз салған «Көзгі иртыш мұңнары» татар сәнғаты фестиваль бәйгесі көңілінде жыр мұң йөрткән милләттәшләребезне әле дә бергә туплый. Фестиваль 2000 елдан бирле үткәрелеп килә. Шушы еллар дәвамында әлеге фестивальнең үзгәрешсез рухи илһамчысы, оештыручысы һәм директоры, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, атказанган сәнгать эшлеклесе, Татар сәнгать мәктәбенә нигез салучысы һәм Хак Иртыш буе татарлар һәм башкортлар ассоциациясе президенты Габделхак Ахунҗанов булып тора. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, бу сәхнәгә әлеге күренекле кешене чакырырга рөхсәт итегез. Хайырлы кеш, хөрмәтле күрермәннәр. Шын күңелдән тәбриклим бәребезне дә. Бүгенге кичәне белән хәзер әшилде дип әйтергә була 26-шы халыкара татар сәнгать фестиваль. Дорогие друзья, вот сегодня мы открываем этот фестиваль в детской музыкальной школе номер 1. И это не случайно, потому что многие наши преподаватели учились в детской музыкальной школе номер 1. Она образцовая, единственная в своем роде. В тяжелые 37-е годы были открыты две студии. Одна в Семипалатинске, вторая в городе Алма-Ате. И открыли их сестры Становы, которые уроженцы нашего города, которые учились в Петербурге, Санкт-Петербурге, и проходили стажировку в Вене. Революция, гражданская война, 37-й самый тяжелый год. Взрослые знают, что это за годы. Открылись студии, а вот через 2 года после окончания Великой Отечественной войны разруха, восстановление разрушенного хозяйства, городов, которые были разрушены. И в эти годы эти две студии преобразуются в школы. Я сам закончил эту школу после музыкального училища, вернулся сюда преподавателем, 21 год здесь работал. Все становление прошло в детской музыкальной школе номер 1. И сегодня я очень рад, что мы в стенах этого здания открываем 26-й фестиваль. И вместе с вами радуюсь этому событию и предлагаю встретить первые наши номера аплодисментами. С праздником! Конкурсантам удачных выступлений! Наш фестиваль открывает младший хор татарской школы искусств под руководством Горовой и Мустуи Айдиновны, концертмейстер Наталья Галиуллина. Для вас прозвучит татарская народная песня «Кария Закария». Встречайте!
Кәләпүшем калфагым. Резида Валиева сүзләре, Луиза Батыр Болгари музыкасы. Искусство Кызгы Ташманара проводит на гостеприимной казахстанской земле, где с древних времен бок о бок живут и творят представители разных народов. Пусть звучит музыка, объединяющая сердца. А сейчас встречайте ансамбль дамбристов под руководством Кульжанат Каримовой. Для вас прозвучит башкирская народная песня «Хадире». Татар сәнгать мәктәбенең думбрачылар ансамбле җитәкчесе Каримова Кульшанат Шәймуратовна, концертмейстер Ворник Милана Сергеевна. Ә хәзер хөрмәтле кунаклар,
зур рәхмәт. Кадерле дуслар, хәзер сезнең игътибарыгызга Семей шәһәре мәдәният сарайының истәлек татар халык фольклор этнографик ансамбленең ирләр вокаль төркеме башкаруында Ак карап татар халык җыры тәкъдим ителәчәк. Бу көйләр безнең күңелләрне җылыта, милли рухны саклый һәм татар халкының җырлы, моңлы күңел байлыгын күрсәтә. Каршы алыгыз, җитәкчесе Гаделхан Ахунҗанов. Татар халык җыры ай җаны суларда. Конкурс представлен в 4 номинациях: разговорный жанр, художественное слово, хореографический жанр, вокальный жанр и инструментальный жанр.
Разрешите представить наше уважаемое жюри, потому что именно на открытии уже жюри оценивает некоторые коллективы нашего фестиваля. Итак, председатель предметно-цикловой комиссии «Струнные инструменты», преподаватель по классу виолончель Данилова Марина Александровна. Поприветствуйте, пожалуйста. Руководитель смешанного хора музыкального училища имени Мукана Тулебаева, Маданет Саласының Уздеги, Распеков Булат Хасанбекович. Преподаватель фортепиано, концертмейстер фортепианного отделения музыкального училища имени Мукана Тулебаева Смыка Резида Габылбаровна. Преподаватель предметно-цикловой комиссии хоровое дирижирование Габитова Зухра Ильдаровна. Музыковед, педагог-исследователь предметно-цикловой комиссии теории музыки музыкального училища имени Мукана Тулебаева Тусупова Альфия Газизовна. Ну и, конечно же, к нам приехали из Казани наши многоуважаемые жюри. Разрешите также их представить. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, преподаватель театральных дисциплин Елабужского колледжа культуры и искусств, председатель предметно-цикловой комиссии «Театральное искусство» Хисамудинова Эльмира Ильдусовна. Лауреат международных всероссийских конкурсов, музыкант, мультиинструменталист, преподаватель, председатель предметно-цикловой комиссии «Инструментальное исполнительство» Елабужского колледжа культуры и искусств Абгасов Разид Раисович. Народный артист Республики Татарстан Хайруллина Гульдания Мумаракьяновна. Мы пожелаем удачи и членам
колледжи мұғалімі Габбасов Разил Раисовична сахнаға шақырамыз. Добрый вечер! Принес с собой вот такой вот интересный музыкальный инструмент. Может, кто знает, как называется этот инструмент? Гармошка, правильно, правильно. У нас эту гармошку называют тальянка. Потому что считается, что этот инструмент в наши края приехал из Италии. Его начали называли итальянка, а потом уже со временем название сократились и начали называть тальянка. А есть другая версия. Вот этот вот метод звукоизвлечения, проскакивающий из учеб, придумали в Ленинградской области органный мастер. И поэтому не знаем даже, во что верить. Но считаем, что этот инструмент все-таки наш, потому что там, пентатоника наша любимая. И эта тальянка, сделанная уже казанскими и тульскими мастерами, стала уже символом праздника нашего Сабантуй. И сегодня хочу сыграть для вас татарские мелодии на этой песне.
на этом инструменте. Ну, вот по-честному хочу спросить, как сыграть, с аранжировкой или чисто вживую? Живую. Вживую, ма? Просто вживую... Живую начать, потом включаем аранжировку. Просто вживую дороже получается. С аранжировкой дешевле. Я шучу, конечно же. Давайте тогда вначале вживую, а потом уже аранжировку включите. Пока аплодисменты. Если честно, аплодисменты вообще не понравились. Вот такая вот. А теперь с аранжировочки татарские плясовые песни. Первый номер. Не слишком громко. Слишком громко. İstədik Татар халык фольклор этнография ансамблендә чакырабыз. Җитәкчесе Ахунҗанов Габделхак Габдулла улы. Попури на татарские народные песни в исполнении ансамбля гармонистов татарского народного фольклорно-этнографического ансамбля «Исталек». Встречаем!
Ведущий, кадровые дуслар. Очень приятно видеть вот ваши красивые, улыбчивые глаза, лица. Нас всех здесь объединяет любовь к татарской музыке. Очень лестно, очень приятно, когда на сцене играют и молодые, и взрослые, и в возрасте. Нас всех объединяет любовь к музыке, любовь к искусству и любовь именно к татарской культуре. Бик зор рахмат сезгә. Сезнең баршагызга да Татарстан җиреннән, Казаннан, Алабуга шәһәреннән ялкынлы кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Мин үзем шуңа күрә театр кешесе буларак, мин инде спектакль куймыйм, шуңа күрә бүген сезнең игътибарыгызга Роберт Миңнуллинның җырга багышланган Татар җыры дигән шигырен тәкъдим итәм. Рәхим итегез. Татар җыры. Ерак тарихлардан алып килә халык хәтере. Оялчан ул, инсаф ягулы. Үзе салмак, үзе әкрен. Шул җыр белән бергә сәфәр чыгып тарих төрләреннән үткәнбез. Татар җырын җырлап таралганбыз. Татар җырын җырлап җиңгәнбез. Мин хәзер дә үзем өзелгәндә моңнар дөньясында тирбәләм. Кайгы килеп башым йөрсә дә, сөенсәм дә җырлап җибәрәм. Яшәсәк тә шатлык, бәхет көтеп, татар җыры һаман моң тулы. Мең ел буе җанга сеңгән моңна, мөмкинме соң инде онытуы? Бик рәхмәт. Татарский народный ансамбль песни и танца «Иртыш Муннара» городского дворца культуры города Семей. Слова Тази Изада, музыка Салиха Сайдашева. Тургай. Özgürlük sizlere Robert Hakan Hocanov kiye Tokay'ını savunuyor.
артисты Гөлдәния Хайруллинага сүз бирәбез. Хәерле кичләр, кызлар. Авыл көйләрен җырлыйга кызлар, бергәләшеп.
3-нче ел Сабантуйга килгән идем. Менә шул вакыттан инде әле хәтерләп калышырга булган икән. Шуңа күрә миңа бик приятно булды. Гөлиға узган титтеләр мөмкинме? Гөлдания барасыңмы син миңа ди. Әлбәттә барам мин әйтәм. Чөнки инде мондай туганнар кебек булып киттек. Сагынып килдем. Барыгызны да шуңа күрә зур рәхмәт сезгә. Менә шулай халкыбызның җырларын, моңнарын яшәткән өчен, телебезне яшәткән өчен, йөрәкләрдә яшәп, кайвакытта менә Казанда карыйсың, татарча бик белмиләр, әмма узган ел АИАС көне Новосибирскида булды. Рус кызлары, рус егетләре, Казан кызлары, егетләре татарча җырлыйлар, бик тә сөенечле. Шуңа күрә зур рәхмәт әйтеп инде сезгә Татарстаннан, Казаннан зур сәламләр җиткерәм. Инде Сабантуй булгач, Сабантуйларны искә төшергәч, әйдәгез Сабантуй ясагыз әле. Бик әле бер аякларыбыз инде арыштан ялып та беткәндер. Сабия капманнарына Татарстанның атказан артисты Гөлдания Хайруллина. Безнең күңелләрне җылытып, моңнарга, шатлыкка һәм илһамга төреп, без ачтык 26-нчы халыкара көзге йөртешмәләре фестиваль бәйгесен. Алдагы көннәрдә сезне талантлы башкаручыларның чыгышлары, иҗади очрашулар һәм искиткеч мизгелләр көтә. Һәркемгә күтәренке кәеф, уңышлар һәм онытылмас тәэсирләр телибез. Фестиваль башланды дип игълан итәбез. Уңышлар юлдаш булсын барчабызга да. Пусть этот фестиваль подарит всем участникам вдохновение, зрителям радость, а нашим сердцам тепло и гордость за богатую татарскую культуру. Фестиваль открыт в добрый путь көзге йөртешмәләре. Бұл көндәр баршаңызга куаныш, шығармашылык табыс және онытылмас әсерләр сыйласын. Сау булыңыздар. Көп рәхмәт сезгә.